Muato Sompa 93.1 FM Kumase and our face Sompa 98.9 Ewo Sunyani Babia Yamamugina Waha. Ebra so san some who yan saka na wiye no yade somwo na ensam no draw so abefo tentafide no su nyina so yaje ho de aboso a wo fa ho no ma de kode ba wo hye ne a wo do ahwe chanto e be kan ne boko na yade amount awiye ensam no draw so na yade bra wo no ebi ne say Ko NDC amanyoko no atena ye na Dr. Kwabnado for auto program awon hwe ne mo so de be kwa amanyoko no mu no ensam asori wom some perform ensam twefo be rerem na wie ye de ho nkomo pa na nsan wo batia ne say police ni atwetio abowei wabowetio ne ade no ano ehun sam no ekoso ewo Ghana marasebe jampanifo bebre efrase ya watch atwen afa sansam no ho na mraswe adwane o mraswe adwafie ma de so mo atwuma ngo bia jasa otabotom peso so de atoja se ensem bia manfo bi kato no so no wonu mu hwe wonko ye obi abukata bia enkwaji obi sika so okwakopa adwuma ma no de nasimu enura kwame nkroma sua pon na esewani ensa o ka kire omampani abede eche Dr. Alhaj Mahmudu Baumia obai ensem bebre ene koso na owura eye ya safoma for de atoja se inflation ni kukura kukuro no ama cabinet ne mampani na nadudan kwakufa do empanifo akwakosi gina ye bi na ye de ade a sesei upiemu ewo sunwane abonten so a wuhia nipa mienu miensa na wo firi ba bi edidi ba no mbuafu no mamuna adentia awia Sompa FM nsam twafo penspedo katare mrantia dombe kwa asefo so bonten so ne akobusa de property a esi ya abaya wadi 12 years wono ankasa ne nua bema etimi repi ne man yeye ene abaya wanya mfinsia edunum so abofo ye wasantemantam hase ya enkra ye firi ho ba no kuranie emunya de observe when you afufro pin ya kekese ne se kase aba bia wo bia na wiai ye ba ne de ababa somo asedan koma abeheba clinic mesi yade bia dokuru wo bia ne amoda ne pagame kosi awiemu a abusua kra hye date ehwe no hu se ubewu amakwakwa ye agisike die no ye ne kakra ne sorry ne ko abeheba clinic na yankase bibidro ya ye de suruisa formisa hwentia ne akagado kakra awo no ye de esa yade akwakra mafia so eye series ya yede eba we ya wayosi one ventures and etara one media Sompa FM ne Sompa TV chassis en yakabomo yede ebremo memenda bia anwumre no nwatwempa mu kosi no nkron nefe enya asem ketwa ya tena TV ho na be feed pa ana jeba driving school so yankanta se bosome ba ko pe eshanka ho ade bia ye kyerɛw amwo hunu pepepepepepe ebra ohaw bia eni akyi Amzia yani ayasoma wiye na ya bo amalibi abogamene nana kwabena kese afiye shansam no ase amzia fa ya shansam no ase de free kademra so adwani adon wo mra so adwafie ma de so mo achimda abaton pesua so a na nsinya akra no sa so ye senior presidential we kra de senior minister mum papa ya asafoma fo ho asam ne ye ken na ase yetie for pa twere mponyankro mpompa se ya de mahata mu nkumachi ototorobo nso tonso ba wi obotantimu a wade ja for dum no mununkum agine mata ta hira mo beka and so on. And I added to manim. Say Ghana Statistical Service in Penny for Transi, Alpha Casio calculator assessing, Aquari Waka Kubusa Brewa, say one more HS or my God inflation no, a Jinabe 27.6% here. A Yaniama Bois, a Diayo, Laura a Boayo, and a Diane Bois Diayo, and a Namso, I'm a Ghana inflation Kukra, and a Ekukuru Kosrosa, and when about say you know, Uraya Safma for HSA, Mampenin and Adudan. For the cabinet ministers no akwa tenasi akwa kosi gina ye NCC free BB price control eno no mo hwene mo say wo mo edbeba say bia say ya body a no mo si gina ye say body aduro no e bia wo beto free bia 1 Ghana cedi e de kosi bia 1 Ghana cedis e ye 50 pesos say e bro so sa na ke say watomra e wo say emra ene udie raya asafoma for the San Summit jawabra no ne etu ayine ne esi ayine for MPP amanyo company fo a e wo epoe mantamashia no mo kwa kobusa brewa ahwe kwane a omo ede niam ekoso economy no befa so ene wo che sadia we ye kan wasem no okoko divu akra bi wo ho no ana maduane bo ne niam bo akofo mo kodivu no enti omo adwene ho a omo hwe ne mo se enche bia sa price control no omo di beba Ghana mama se na kwese bia obi asode a no tutu niam mu rough abra eniam bo kra enkosoro evacuation. So body of cool baby baby applying for transport infrastructure distribution maybe analyze it. What can you get? On my reason
na kwa ya what was your man yano what you say 3 years and 3 years saka coffee di beto mahama o me ke baba Ukraine boy buy no me what Georgia the next door to what number yes ma'am na ni enim se Ukraine war ba kana mu se a war no buy ka Ghana so about 30-40% for young roads na only a grave you be the one me nim ta hey so much o man na ye and then say be see na kufa no ye president beautiful this way kufa this way why someone mpuya am etwa am ba from na president na dey say either or Ghana 40 years say see here no ye man and the Cote d'Ivoire price control is introduced by law Cote d'Ivoire people go to that open go to America open price control no, don't believe in price control. Evacuation. So what you have baby, a buying for transport, the infrastructure distribution, maybe a neighbor comedy. I would demand I was on for no year can name transfer Junior no woman transfer if you might this or more chim dabaton person so they said yeah one no any 2 man penny and another dunk for the 4 say senior presidential advisor or right young sophomore for the attending canoa na ochechim way and coma one etua in any saying for MPP penning for Eastern region ekoko boy and a yenya kakradia mama watches as a kobasebia yes a brebu ewo a jurabonten so body bu asanti achimagogo na so ni egunkran woni Kumase, one year good Sunyani Yabia, and one say ya chika diaquacos sebie, near Chamana so biaso, since ye Benjamin Guagogo, and ye be a dra, na bruni body a pro honomo. Na and watch and na openiba kwa oya council of state member wono na AC adesia ewo appointment mu anemo ora eye pa Kofi Ansong so no eye ne se ne ekoso ewo appointment mu a na MPP for kwa akoto aba akwakọ yimpenifo ebetuatu amajuko na no a na mampani na nadodan kwakufu ado akere se ora kodwobu atia agima no openo ado nti ora Jeff Kunadu en resign no nyai na setiria papa na ntia woko contest ya wa win no edi adanse se papa na emu mampani na ebema niema mu aye dread ya MPP amanyuko no 2024 elections papa aye and the point is that we confirm or no Jeff na confirm ya Monday dream ya wo very much I say Monday say 2016 playing in power award now yeah they contribute to GBC after that and for that time no ya share bokra na say ya kekan yensa na ya dey aye region no some of us then kisi esika yenyina esika press no ya digila saa na ya dey aye man say ya womi I'm say 20 minutes yet but 20 after 2016 I don't think say the pictures cap yan said that me skabia wo me ho say and let we are back I mean imagine say appointments at a bar region you be both district officers and regional officers over in your position it's a say your next presidency your next abam ejikita woni to na Sompa na so my we ya kwakoka ya mamu say mamu abati say we executive do yes and am mo be fa mo be ko ekura ko yes ga dey e fi say mo ye
for Ora Pa Kofi Ansong Eye Openia Wosi Epe Mantema Desia Nemo our Council of State so Entikukuamu Koma Wamo Ekokodiye Ya Nora Ya Safuma Fotimbie Eni Akuku Damnim Pedimfopia Ewa MPP Amanyukono Munchi Efre Pe Mantem no Mutimobie Ena Sansem We Pie Ya Openine HS Jeff Kunedu Die Namampenia Kufuadom Peno Enti Winia we winine die Ebema Niema Moya Dinepa Ediama MPP Amanyukono 2024 ewo Epe Mantem Kwa Ghana embarase bedwam na nyina no eya ahobabo mu nsam ukwa Ghana embarase bedwam a abedwa ko ye hwese apomuden ensam be kona nimu na afa so bambo mu nsam be kona nim ne nyina nso yade a edi mu akotene ye pa wa Ghana embarase bedwam na ene de no ye gyiramu ewo de hwe bambo ho nsam na nsam ba hwa ne se police ni bi atwetio kikiri bo se sawu na hwe se obi nkwa na eda samu a nipa no awuo no eba no sana Ghana fo be ka ho asam bebre pa ye si ye ewon kranza tachima ne mpotamu ena afa so kro no bo ahodo bi e course bulon van ho nsensam ne ade a Ghana fo ka ho asam a na ebra nsam ne course o Ghana mrasa badwafie enoda no ensam bebre pa ena course na ukọ abadwako ye hwe afisam bambo ho nsam so opani ya wodi akotene di ani musa sahene yewura Ambrosary na woyi ensam bia no ensam bisa ne nyina no na yewura James Agaga wono na eya no ebusa ne se papa se pa no ye hwe hene ehene fa na ye kọ wobatia ne se we si wa ha na prosi for kro no boni ade bo se ne tututu okoso basa ne ade no ne nyina ne ade a ha o manya sumdue na afa so bambo na ensem bebre na yewura Ambrosary ade tudwa na akoye bambo mu nsam se no tomre bia na wo se wo ben woni a wonim de wo bambo mu woni otimi papa mu church mu ye wo bambo mu sabaya wo a wutie ne wo a wo hwe na awie no wo betensam no ankasa se enti awie nyame ya atom ama yansa ka yewura Osabute Abbas wono ye executive director of my platform for peace and security Africa opani Sompa so ne nyame asomdwen kan Sompa mejemo so papa bibia boko de o nyame adom moja die fursa ntino ebeka seye ere nyame ase papa se koba se bia wote se Ghana mrase bedwafo no afrase di sa asem hu komo ehwe ne akoso baabi nura bi empo ye koya ni mo ni ade na wote se ensam bi se eyi ni ti o Ghana mrase bedwamu a woye obi a wonim de ewo bambo mu sem no asem ne sa wo fa emu duro no ene baabi asem de na ni kire no ya na wo fa ne sen ni kware wo mu ne se o man Ghana kasa ne ya doso ya ya sorry ya be kasa sa parliament for won be kasa ni mu asem na kasa ni puma sibrane ne de wan ye kumu bi wa ha police volume ban issue nyema bebre akọ so ni puma sibre ene ne de yan nti o se tu wana mo ni mu de bia ya sorry a ye be dwodwo asem no ni aso asem ne sere ne basa ye nya so ni puma sibre anamo wo se ye tu ne se pese police ni di bone ni atwi na so a wo mo pips na wo mo wo headquarters no eno ene wo se ye de sakraye eba nukware wo mu ne se wo hwe pips na wo mo headquarters no wo mo ina ko police for ndi se police ni di bone na wo de ne ko pips kwampo a enko bebia se ye pese police ni di bone ni atwi na so yi a it was the Ministry of Interior through the Cabinet of Ghana. Edim may become a shebijum. Nyenya an independent commission, police commission. It will be dominated by civilians. It is a what service nimu na udi boni bi ni edu ko animu a. Enya onyonko police fo le ko bo asem. It will be samia kasa na ya adoso yentu anamo ni yenhihye mra institutions no munye adwuma enti anamontuo ben pa na ugiri se ba bia ya duru sesi ase wo man na evan se ebia bambosem mu no sade wunim di wo mu a wo chechire mu bia niam bi nkoyie saa no sebia suma prosi for sebia monko ha be wi achi na ma ne bona koye bebre de si wa soase de si wa tachi mane ade no ususu se ekwan ben na wo se fa so pa saa bre we ne saa ade we betima si ano edikan police ni kudi bone
okotwitwi bu bi na nipa ni wu a a criminal issue nipa ni pra a criminal issue nti o say de ne fa mra kwan so na mra no twe na so so it be the nipa ne fa mra kwan so na mra no twe na so a ema eye nsem da ho ema ebimu opeso mutu sa na mo no ombe ya hwe yi etoso mienu ene pips asem na meka no police professional and standard bureau na se police ni bone a na wo mo hwa aka na asem no emwa esa se police for na ewo ho a enye ya na ebu ba bi se unse kiri nya wo de wa na wotafre ayeye me yensem troni na me yonko nsem troni asem aba ebe de pass metim aka ti ano yesa asem na no it is an independent commission on police standard it will be backed by law emrata yichi na ya should appoint independent people of security background and other profession lawyers wo munye security operatives so be wa asem bo manyimu a anya no mu na yes adwuma no so they will look at the issue dispassionately sadi mienu we ya hwe ne ya institute ni afa police fam ra kwan so na pips na wo headquarters no ye gunu we have to collapse that pips because enye dwuma bia na emumu no yempe independent commissioner backed by law whether police military personnel udi bonia ye de be ko sa ba so ku nenim no ma hwe aka wasem me rabas me busa won nsem ye no bi wo ha so da roma na waka boma yi ano ma me one ugiri se ba bi ya duru asoman no bambo mu ankasa no ya ye wo man Ghana mu no bambofo no ye ji wo mu di eno ye di kan etoso mienu so se memfa ne se bia utie bambo mu nsamwa na wote extra judicial killing na sa brofo no mi a metie no sen no mpese bambo mu no ka kire me mami yi extra judicial killing no ano asana makoda the first question no so eno kire se police ni anaso jeni bambo ni akobu obi tueku no abra onu susu se nipa na edi bone bi enso wa amfa nipa no amfa mra kwan so so bi di bone a ya chi no ya di na fa mra kwan so na emom no se wa amfa nipa na amfa mra kwan so na ututuo na ku nipa na eno ne yefe no extra judicial killing because judicial na kire se wodin be ko mra nim na bia mra no ekunifo na mra no edina kotu ana asentence nipa no to death in the line of duty unu se nipa na yemo na kotu ju bom na nipa na hwem kwa no ne extra judicial killing the question may be kind of say Ghana police me rabas okay wala roma ba bia na wo gina no menim ne ya wo ye de na menim ba bia wo bata se wo start ya wo ma me nchechem na homa no mmirimu asase ye dupa ma asem no proposal wada roma betima ye hu bibi kakra ma me sisi kakra de papa ye wada roma ye it's extra judicial killing no and I make you say se bamboni ukwale wedwuma na otu so obi edi bone e wo se wo de ne ko emranim na emrani bunifo se emrani se nkokum nipa na ero ne emrana asem na emum so wo kotwituo na okotwituo no na ukum nipa na abra wa fa nipa no anko emranim enkodi na asem no eno ne fe no extra judicial killing etoso mienu Ghana fo dodo na ehyedan ni gidie e wo bambom esa ne se Ghana fo dodo no wo gidie e wo yem bambom mu a nka bebre na emfa tumi ya ehye omunsem nti so obi di bo na utumu se ne efe no lynching ni abu nipa no ekunu because wo mususu se ye de nipa no ko police station kwampo na ye emfa nipa no emfa mra kwan so se nipa no be fa mra kwan so kwampo a afi baako afi mienu afi miensa na asam baako no ye da so 81 na mo e wo court nti no se ye benya gidie e wo yem police service ni mu e be gina wo mo ankasa wo mo na muntu a wo mbetu no mo di aboa na e be ya se mini nya asam ye de ko no mo a na menye mu gidie se police fo no be ye hwemu
de nokre ato bebi eda le mo impre bebre nu obi akakra wo ni nsemu nu de bia ono na odi bi nti ba ne saa na ebe ye den na Ghana fododo na enye gidie e obambo nsemu mu Ebetom ebra na me pese me tie asese na anu ada ye nuanom eja fix the country demonstration yes ebe so a omo emma option to the police say we and ye pese ye demonstration no ye nyimu ni ya private securities ya kire say omo di tuo ni ade bebo ye ho ba ntina na me busa sa question we exactly but woman so no na person mu di nyamra asem kakra me kwen de ba kopɛ ontumi fa ontumi say ni ntino me kopetio na nkofo bebo me ho ba you can do that in a democracy. Nemu police for now so na make kan wo mo so no ma ya ma edu sa pempenso no yo Mira ba sen komoy ya beto aso bre ebre foforo mo adawro ma ya beto aso ewie nyame asomdue nkan papa Yewura Osabote Abbas was executive director of the platform for peace and security Africa nen samo de ma ya fa bambo mu no eno no Amsanfo eguso bambo nsensem ya yedemo ekosunyane abonten so na samobeka sere nso na no na we kra de nche bia na national security mpenfo beka kire ya yeguso ebubu hu de hu nkoma se enye ne denie se atuate domko nipa bonfo bia bone ye omodese atadwe a omaka ko mutirimu ko talia bone nkwa no mo pedie terrorist foi yesi bi bawura Ghana aba bedie wuni ade a eno nto mo ka kire se ya sofo ye imamfo ye nya hwe ye CCTV and also free neko ye de boy en so dem ne masala cha wodo a ye hya se ntutu hu anamo and am so ma ye nuanom so mpa afamu a also nyane abonte so tisi so nyan buno ene ne mpotamo ene adehye ho no mokokodi nkomo se sa see something say something no a national security mpanimfo aye ho apa ho ntoma ya esese o mo sire obi a sa hotoso ne bema ye na ye ho so ye hya se bibi e behunu bia kwabra ne bi onanam ye monte so ba kire a o hwe na so opeboni die ase uhwe na unwuni ye no ya posifo so kire wo bu ko busa amanfo se sa nsem ya national security for ekan wo mo eso musenie wo mo ebeye wo mo ahyase etu na mo na adehye gubuno ne mpotamo kire se wo mo de posi pa de wo mo nyi posi ndi ye bambo fo no mo nyi obia ni wo kwa kan afa o da ho anom do mo se tenetene so bra no nim no wo na bebe ka kire se wo ye nipa boni wonya boni a wo bedi ye nu nti ye be chi wo anase nu nti ye ba wo nche a ye be busebusa wo nsam ti adehye a o so nyina bonten so buno kire se wo mo de posi ni bambo fo ndi o mo nhyeda nyom ni papa bia so me kwa bo praise farmer ko ye man ye timi nukche wo bibi kwa kan ye kwa fa evidence bla evidence nso na wo hu na wa kwa ka che police na wo kwa ka asem na me de mi so me kwa bo praise farmer ko ye man ye timi nukche wo bibi kwa kan ye kwa fa evidence bla evidence nso na wo hu na wa kwa ka che police na wo kwa ka asem na she ani se aba won sha asem a wo kwa ka no boa na she ye wa ha na zamna mani kutatu enye test driver bi ne hu ya ye chi no ekwa police station eno kura ye hu die sie ene no wiase ndi ayehu ukwa kakra no na afe na ate hen ene de na afe obi kura betenten nsa ewo so ne nyame amoa so yakokum wo so wo yere oma a wo ye odwuma kakra se bi onya aban adwuma na wo ye ne de atua o ka hwe o yere no oma wu a se bi o wu nkwase awu kame mom de kame hu bibi sa ade a ebe me den se metimaka see something and say something Ghana ha no bibia akoye evidence sisi a wu hu ade a yese kofa evidence bla enyina so na ne de se mahu ade na mabeka kire police force bia sei na nipa se masi me hu se hye no ho me kofa dance ye we ade na mahu se hye no ho afi na me kotwe me fun akọ na nim akọgina na nim atwa na enioma boni koso Ghana ha ubesi dan akoka obi timantamu na we on baboni na use tu hye no ho obotuma yi apolitifo asutire se wo ka cha apolitifo no emeka se wona wo kan nti obotuma yi Amsanfo we aya adehye aguso nyane abonten so aye nuanom Sompa 98.9 FM for enuomo edi nkomo ebusa wonum se sa say something see something ya national security mpanimfo pa hontoma no wo so museni na evidence se mo a okoposifo nchen a na edi dwa wasumi wo chese nu ntino mu nsiwo ekoka bibia nchiro bia na bekwa ko wiase no ya ba be yo dance a ebe wiase kra na wunu ho se wutu sa na mo no abusuaye ko yanimo na ye ba asante mantem hase de tene se ye ko abofo eno ewo asante mantem hase ye nkra ye firi ho ba etere se ye wo faase bia wonya finhia no edunum ya o junior high school abusuade ye firi ho ba nyina ene se abayo no ankasa obintimi hu adekode airport ya esiye se bi obi na ka asam kire no o
sɛ deɛ paa na asi o sɛ yɛde ade o abaya no ankasa fa kwan bi so a wɔde awuduro aka n'ano a ɛbra mpanifo hunu sɛ abaya no de aduro aka n'ano yɛ atrɛ sɛ ɔmututu mmirika so no mu ne kɔ ayaresabea no ɛbɛ a ɔkɔdu hɔ a na ɛgya ayaresabea mpanifo kyerɛ sɛ oh we are very sorry de asɛm wɔ m sɛ o sɛ wawu nipa yi wawu da na ɛba no saa no ɛne ne maame Prinsla Asamoah edi nkɔmɔ no ebusa no sɛ yɛ maame yi ɛde asɛm paa na akɔ so no wɔ se me ka bibia sɛ ade a me ba Prinsla ɛde ayɛ mi kyɛ sɛ me nsuro mu korɛte na me Christiana sɛ no madwene ho a nka bibi kura no nka me bai won kan kyerɛ me yɛntie ba me Christiana pie kwasiada anopa pie ko school ko asori otunatari nyansi ye frem se madwuma me ye no tamlo nyema bo mu yi tinko yi bi ama sane mentima anko asori timi ba na meteos me hu se anko asori no ofi na mbe dware ye na mpisa akotena kwa ankoton bi ne sane ko kwa ho mbe du fi anwumre no na oli ho me transit train na ma no bo anadwo be 11 me tun kwa ni school tare ni ewie no man and desire then am pie ne onana ne da so what am think ade achi anopa na mfre onana se akra ne beda ya na so wa me fi anopa no me ye mafam de bia be se me chini ko ne na mfa me nim no e fa ba bia hwehwe abofra no ya hu si ewie no no de fu bi frɛ ne nana se akobe to mfre me sta frɛ fi se nti akra no pie no mai Monday no there be if it was there be touching me and first o maten in kana or so oba ti bo be 4 o'clock o time say akwana maybe around 7 o'clock na me feel kwa ho na me bedu fe no o ti asa mu san say wo ko hin say o mu kwa ifro wo ko kra hwan ana wo ko na me bi ko ye wa enka yin fa na ye be hwe wa fi wa ankra obi a no kwa no ko e tu ya won obi ya bibisa nti you can say and me friend father na father if no call ne kwa ne kasa nti me na ka jeme say na de chia baby okoye no say adwoso baby okoya ya mfa no me obese ne kasa ne ne mbra na onko che baby ko ye de tade chi Tuesday na pa bobo me prum na me bie no no be round or 2 news for school winning from we what say first year we ran then within 5 freedom bars and home bisa nti you can say and me friend father na father if no call ne kwa ne kasa nti me na ka jeme say na de chia baby okoye no se adwoso baby okoya ya mfa no me obese ne kasa ne ne mbra na onko che baby ko ye de tade chi Tuesday na pa bobo me prum na me bie no no be round or 2 news for school winning from we what say first year we ran then within 5 freedom bars and home yes fine timi kuma fo no so ne din so gun dem say one madura na ya Tuesday na pa oche no adimika kofa de ade na wo yusu no kofa ba obi ni bodi free kofa ba chesa ye we no afa bia ye dem rushing de no call hospital in fact ye ni free a mo man adura obetima fe poison no mo free bia kama ne my letter de no so aso come as it could be mass be 5 days emergency from Tuesday to go Tuesday emergency the emergency Friday ni na oje abusia wei ye maame Christiana Asare wono ene de akwala ye friend Prinsla Asamoah ba wi ase ne akwada yi won ka ti asefo hu bi mu no Gusu akamo se Sompa 93.1 FM ye wi apram to breka kase na nsam no bia wo bia no ye gusu ede ma style bia bi no ye akamo se kase e free Sompa 93.1 FM so kumasi abonten so no e bebu mfumpa na twa pese akwa kofa Sompa 98.9 FM so e wo sunyane abonten so nti manem adehye o nyina ewe yi wo mata michuku etie kase mu hwam ye nto asofo adwenche no nsusie e fa Facebook ye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM nsam ya de ba nyina ho mfoni ne ho videos nyina no twegu o Facebook a se wo share o Facebook junction so a Sompa 93.1 FM nsam nyina odo agyenche no nsusu no fo no ba be kenka dia ma ye nto aso are ho sem kro ya na ba ko abeto Sompa FM nsam chefa pono so a eti akraye mo eya ene se abaya su kodma wadi be 12 years yakodai so hwe ne su
ene ne ya bia wodi gina ho no mu a sebe mpreduasa ne no fokra no enye dwe eteta ne boso mfiamfiamfiamfia a se ankatwade adaya wonu akasa ne nua bema o aso no mu atono na ewo asen checheware ye wo asen south mensinum ewo mfimfim mantemo na rahosam ne se akoda se wo ko suku ba ye no na je se ensuo to eno ye se ne nua no veranda so eja wo kwa kogina ho na ope baabi de body na twene na ensuo ne tene so obekọ a wato aso akọ baabi a wo kro wo se wo veranda no so no na ne nua ne ba ye ebeka che ne se o na ensuo to no obafie na o tete veranda so sa bradem na ebeji wa home woso owura dem honomo ene se eye ne nua bema na eso no mo na wakata na no amoa no awe ne retro eye befua na akoda ne cheche na rawo semu e de che se duru ba bi kra no na ka ne nua na epa bunukom emro ye na dwene so obetiem aye dede amanipa ba honom yenko na yenkoti akoda ne sene osi cheche ne nsemu kakra kire in fit 12 years adan na me ko school en na ya point Friday ni nsu tapa ti me duru ayi edabi hona sam me mame ne bano e frem se metna barandem honom ne nsu ntia na maide na befi enti mkotena hono ka chem se ne mama se ne me nkotena de nsu ni bom ngas debi barandem hona metinde nsu ni nkame enti honna ni bufu no je me bag no tokune dem enti no na adwen ye nse o me gura dem akokofa bag ina ni bufu no tam me no de mura dem to de mura dem no dan mechi no en me yes me kikam no so man no chi me ko nti on me hu hwe bi je sam sole yen na me de wule ma ya se wule de agumi so ewo mfi ho no ma vitire ho no nti wona oye msaden ndem so ande no ma ya se mianti me ni se oye mbibi so anye mbibi nti ji so no na ibusa msaden de na bibi fita bi na na ewo ho no obi a mepie misumia na mani sitete me na msole ba efi na mboba mane me wofa ne yere ne ba Ujina class eh? Da class 4. Isi ya mwen fane yo ya? Nkwa seno. Efiti mi hanum na mechini mabeti. Nime na nifan. Amude mko hospital ndi omuye meyi. Amma mwa mi panta nime maandagre nina omuye madibi. To omuse yi maasine meyi. Nitukwa nina ayo kurun. Amzafara hosamo pa koda wadi 12 years you no kosuku no wapon suku a wo se ensuo to enti ni wofa eyere ba sani nua ne sa wokọ no akọ akotera ne nche nsuo ne ti a watoa so ene oye ne sa no na ne maame a ne ba ene akoda ya ne nua bema arepi no Madam Juliana Ousu esoso ene nua Princeford edinkoma wonu susu cheche mu sene o si ekoto ne ba na efaye ewo Abrodunko Government Hospital ho ma hwa na se me hu se wone nada akora ne sole ye no ne dress no ne gu ne nchen wo fa ne nyina ade ba o hwe wo ba na se na se ne aye ne mu ho no mu aban tumene ko hospital doctor for say ye de ne ko hospital no se ne se no aye kuro to mo mema ne nulo ne ye de meme ma no no kama se na ya se me pa chan to ba fie mo ye na ya se ne de wo ba fie me nu ansu ye de toto ho mo no se ne kon achi nso ablante ye no ye asem ni si ye no ne maame mom ne ye frɛ ne maame de meka ne sɛ de same aye be ma bia fantu ne hofo akwala awale anase edie de wo hotan bia wunyi kaka ayimpa wo bɛfo oba nti enuro wotam so a ɛsɛ wunya botere na wanya botere na wo kɔye saa akwala abani sɛm sɛ edi a ɛne aban ɔmfa ne ho nkyɛw for mami and insurumu tie ya ne bani abaya wadi 12 years ya wonu ankasa ni nua repino ewo asencheche wera bonte so mami Juliana Ousu ena na wo cheche no si ye ade de wo ma da enti ya tobo na mami ono so ne ba ene abamu anu a wakwa repi akoda na wadi 12 years no eja ye nua Prince Linford a wo ye adwuma won Kwa FM ekọ mami ne nche friend Gloria Ntwi ekobusa nse na mami obeya de ya waye we no de senini anase ne se eno se hwe ne baba mu ano de wabre no ne baba mu ano wabre no ni subanfo a ode tumpotamu no mu a da bia ne ebodi din da bia ne ebodi din da bia na amanfo ba no so bedi na tem no waso wabre ne baba mu ano enti no be ne bi omfanye no se kura de wabre anipa ye be kan se wan titi ni ye nti wo koka mi ntimi ane wo mekonso
She said, oh yeah, at the papa and Kayam can say, man, titini. Papa titia, me the better tina, na me the titini or the abaya collabon, semi. In US school, Wakobi, Wakoda, man. It's a rare Wako, Miankasano, idea, Hammy Bana. And I'm so the SSA and no 17. I call out Tiana, one Tiadia, to be our bayana, obeti me assassin. So almost Boame dear, come and need dear, you better some pie bomina, young. No say nyame ya adom na say bia ehunhun bi na fi ho mamia mani baje say sa de ni fi ho no mba bo am na metimi de na ko school so amani baje say akwara ne de ni ku an fa se nti yentimi kan say yen hye no nkopem kama na ho beto no Observe nti we obatan ono so ne ba ba mu adi 17 years ya wakwa ko repi ono ani nua ba na ye nua Prince Limford wa wo ye adwuma won kwa FM asimfusu ene na di nkomodi amaye na wo che se woni ma de property pet ne ba ba mu ano so subanfo nko a na da bie boni sa no nkra de wabra kwada no abusu ade ate ne sa wodu wani kiremu e wo sunwane ye bro manta no emu a adehye no esu kire se aduane boa ye dene papa na enya asameketo a ye nua ba akua nyako abro no ma obapa ma han nana me juso nti wo frɛ me kakra na ye de nyako nana na wo ya afrɛ wo so de nka mene wa minia unia nyanso unia no ese wa ba bi edi gobe no se ho da so wo pa Obapa yentie wa mo say me da say ya somwo sinyane Sompa 98.9 FM ene oba sinya ija kese mu a ba bia daada nkofo digwa no ye frɛ wo masom ade se wo sinyane sen ta dwa yi mu no ni ma bo den pa enti ma Sompa ka fie boye de akyire bi sa se e de na ma ne ma boye den sa enkanya hwe no ene ba ye ne bi e wo ho a ebu a esese bo ne ba fom nanso so oba suye adwom dia da ne ma bo na yeso enti wona e to ne ma ne bi ne Sompa ka se bo kasa no wo mo se ane ne ma bo ade ne wo mu hu senti a e wo mu sa atene mo ye den de nanso so sunya ne de ne ma bo ade ma atene mo den no aye den abro so enti Sompa ka se bo ne wona e to ne ma ne bi bedi nkomo abi sa wo mo se woman a tone a man ma or ma for again kunti na man ya ma bo den sa ma me mo ha mo akwa ba so pefem sini yo ma ene joso odaroma ni ma bo den ye ni aye ba ye to bi ye hunu again na man ya ma bo ye den sa ma me dientia no ma no aya ana ne bo e den se yen asiesie fo no yen ye fefiri kwanso fo ho na sunya ha na de ba ko ha ya de kakra ne sei edu mre bi na siesiefo no ya peta yenso enka yenya efri se de akuafo no ho se de be ya ebenya ne bo a e wo fom na yenso yetumi ama no mani mu aye mre ama wona a wota ayo mpanyimfo ne si yankwan esan se ebinum se omo no omo wo ho kwan se wo so omo kwan so kofa no ma ni titiro se bokina ntosi ne ba de ma wusiesie ni se ubekọ kwan so akofa bi ka ukofa no ma no mpo ba yetimi be fa no ma ne kọ se udi ho kwan sa wo kra no ma e wo se mire bia wo to free omo kwan so fo ne ho enu nti no won so obi akofa no ma ba no no bo a ono pe na ode jew no ebeti den na watumi ama no ma no bo ayemre eye den a won so de kakra beto so se de be ya wo ton a usu benya ni penisika de ama no na won so wanya kakra de akọhe wo ma nti se amanfo complaini se sunyen mu no ma bo din a atans enye yen asiesie fo no na ye ma no ma no bo ye din eye ba dia ye koto firi no na ma no ma no bo ye din na unia fofo wa ha me no eni nkomo ma me ye mo ha mo akwa ba Sompa ka tie bosu ni aso niema board wo tinya mo na mo ton di nti na ma yire niema ne so ma tinya for sa di nti ya ma niema no bo aye den se enya ye ne ye kofa ba omo kofa ba na ye nti bu eda so no na ye hwe na ye so ya ton nti so mo ti so a na ye so yetimi ti so to mo anti so a ade niema no ni gina na ebe gina
Okase omoko faba wan na kofaba anya kuafo no na de brem na mato afi wo nsemu ana omoko fa free kwan so na ba ye wo binum a omoko faba mfanyimfo no bi wo ho omoko faba unia ba kwa amene ni nkomosia wa bi na yemfa nkomo ni nyina ensi mame yemo ha mo akwa ba Sompa ka se ebotini me jo so uton moko wodwom ha amanfo se ne ma boode dodo osunya dwom ada na mudi ka wo mo gya mo abo sa de eti amane amane boy na se makono Robert tumna e di kopsio no ne 22.5 edi 2.5 no also kwato akonko tingeje 20 cities by the see at the show toy no above from the konko 10 city ateso yo nana bebire wa hank won pese wo mo choma gen na so ye bre ninti ye de besi ha na wo maka bibi se wo mo aye kofa fi kwan so ba no e na yire buo ne so ma wo mo enti ye da company mfo a wo mo de dadwe ya no ne di nchen na ka ye bo atie mu no ye no wo mo di nkoma bi so senti a e ya ne ma no wo mo kofa ba wo mo etufi wo mo nchen wo mo so bi twa wo mo dina mo abo ama ye ne nso a ye kodwom daada akoto no won so ehunu ni se ebo no akosoro ai nyako wo ho me wo ho wana roma wa nsa ufri Emmanuel O2 Furniture West wo ko station daada no mu ho no eya na sa Johnson so ba traffic light no wo so ya no mo tonton baile e wo kwan no bonkum ni nifa so ho no eya sa baile fo no so ni omu ni nkomo pa na ehwe sa de baile no omo kofa free tachi ma ni ade si ba na da roma sa de ho so tie why yo odi eji wudi nti instruction kura ye nua ba ya osi ya namu na wote se wode ensem no amaye oba pa akua nyako abro no ma from free bunoi niemra sentimentama say near the moko achumangwa bieja south abaton pesuaso omomra sebe dwanina na so ayesi honorable Emmanuel J Anhwere say yetie for pa twene amponyankrom pompa se yadomo a watamunu nkumache hira mo beka hye so a ekeka ko be na nsamu ani ene yeto mo nkra say adehia wo mo ewa achumangwa bieja ne mpotamo kire so mo mp na kwada baako ye fe ne say princess yedu afriye azani sikedie jiji amanfo sika me kope posi amao me kope soja amao me kokra ma kope prison ene fa service num abadwuma me kope bia ma oni adeade a yesi amanfo sika wagie die e wa twoma beja ne mpotem no ene nambe 8 billion ni akire e ma na no ma posifo edoa no na ade se ne chese posifo chi no no wo mo de wo mo kotete so mo mp Emmanuel J Anhwere ena machire ya se posifo be ma ne bill na branch ro de dwane akotena broche ne adeade a e mo mubu fuyi e ma ewi ase kra na kese duabonom ne adeade enenemu a na asami ba ye ena MPH sansam no mo ka no e wo msem na bi atwem na branch no ne special assistant ya na oboa ne de se so ne nya adwuma bio eti so akwa bibia woni mu hwe no munyai so mo boni tiri so no abusanfo ye ni kan koti ade hye no wo mo complain yo mo de ba ye na fei honorable Emmanuel J Anhwere so enchiremu a wode amaye no yakwa kotie no asoso ade hye ne complain ne kakra ni misika ye 4000 na akwa akodim me pa cha oye na dwene se wo akwanya a ofa adwuma immigration omunya protocol ne ade nti yentua sika no na onfa empa adwuma ne bi mayema adwuma na yema ne nsa anka afi na ya tete ohwehwe ne he na ohu no ohwehwe ne ha ohu no we hu aye so hye ha se ti yete ya ne se nkrofo bi am yakwa akoche no asese ya hwe se omu be ma ye nsa aka ye sika na de ha ye ne se ya te se MP person de abrante ni tukwan na no ne pese bi se MP se anye bia na ye delegates na ya twoma nwa bia jafo aye ho akwa akodim no MP ska no betua man ya na se be ye oba constituency no bia woni Kofi nenam enti still na ne anim se Kofi aye opi enti enya wo mu gidie ene edi sika ne ye de e ma Kofi se on famre na fe Kofi agigi sika ye wi a wo so ni na je adwuma woni ni je adwuma wa me boy amane wo new PA awfa no so a wa me boy na amane enti ye de yesusu se MP woni mu bi enti ba bia sika no ho bia na ye sere no omomoden na o ma yensa enye den enkan ye sika so me a victim mi sika 8000 sempanyu MP anhwe anka ho asem dia ene na ye ka kire ne se e ma ne nye na adwene se obeba contest as parliamentary candidate to adwuma ngo beja south piom ebesi electorate no ya asem a ye ka kire ne se wadi ehwam wani ye ni ye Fonti we adishie bi no mo watchmango beja south abaton pesua so na MP akwada princess yedo every year yo mu bukata aza wo ma gijo mu sika die be 8 billion a MPH se we yi na die
no one for special aid for fro no more chess or me can't wo na papa susu de bia sorry on ne namo no more car onse da maye enema wo mo ekeka sanse no mo tuase some performance some twofo so de asem ne basa no a yeka ko bonkum ne yaka ko nifa kakra eno ntia ne MP Manuel Ajianwere edi nkomo buza ne se kwadu o ade hie bo woni o na wi ya no se ni invite you around that field that you buy the council of elder chairman or meditation chairman so on the sun no admin so on see I didn't go back on court money people was on my first so yeah and so on the police for a coaching yeah let me be too quick never make the issue disclaimer about this very incident that day yeah and I can say indeed me be at all on the say men question then talk on the say men go pray and go the jam to see can as men go a bishop to you and MP fine it will be more than idea by virtue of officer one of big range of capacity but me now I'm sure making just schedule go they never obiano because by in part na kwanya bi for emodifo ebenya be bi for na bisika of one fan you can and that people that amount for on that specify that parliament seven minutes we shall because that what you say the under and answer on go na also be bi na bisa we just sign now they all come there say and I say you know got to issue disclaimer that I need to quite now say more and then answer and I'm a chief news agent and 90 or by being 90 also a police station executive yeah between every police station executive almost woman number every only trade don't move time for claim say or movement or my don't see can again court or police will go tell me my chief will be captured my job be captured tell me I might be captured and I might be some poor I'm going to report yeah and you know right don't can you ever say can you working and you say so official obi for asema the show can watch and the kind of thing okay we just anymore now thank God for the me just that say we don't know from the council we mean that in Ghana China so the next thing have for Mexico be a woman you know about so and that gate no din here you didn't when the people of China was saying me even that talk me into Trump no me into Trump no thing in Trump I mean have to give one of said ya captain and so forth and then catch your job and probably me will be also sitting in the power of the external I know that I'm talking to talk right so much of that meant I read the quarter of this kind of be so far to say that's making I bet you as a Odamagu I buy in the farm my name is between Katie and the was saying I can say India say no I cannot I branch here I branch here I'm the constitution then not no son and man they politics I don't know a secretary I bet you name a campaign I can mention one until you got and then tag it me MPM so ready me I'm not for the 2 minutes why me go for me I never find I'm so for way I am Raswe Jenny or Raswe Fima this so much mongo be just out about on person honorable Emmanuel J. Arena no way you know one no ADM was can say doing your diacro babu hey yeah didn't you I was for George say asem woni mo hwe na mafo ya pamatade no amane ne ho afa usu hu no abusia de tene say audition ni bia na say wo school mu a etomire be na sa wote say bia say be cheska ya na woni time jepa won tampe school kura wota ko school ntam na enu ada kwa menkroma suapon na ese woni ensa wokata nyina ne se o mampedia be de che Dr. Alhaj Mahmoud Baumia obepiem wasantemantan kropo kumase me be ro kopiem ho no ense mapa ya ban no dia good ekwan mu no e no bepa hontoma e kire kumase fo na ne nyina ene se agya yedua no wo school mu no se tombe bi na se bia wo pebo se kakra bi e de awasa wosrem na se wo de ye 1 or 2 things bia ene se ai kofo bia obedi akagina mu bra se chena bi no dwane ane yakofa we se ni se o se say dia ban ni se ya wode aba no saa de ni nyina no obeyi e de afiro Dr. Mahmoud Baumia program ya miya tun eko kama na mama ya ti kwan ya president na adan kwaku fado afaso ama inyina omo abusuafo ni ska no ebe ko school
tertiary no omunya kunya ho say ombedi student no ni bi na kanena na ka wosen ka onya guarantor from senate yes senate contributor no to say no my isa no money in pro nyame adom wa chechi de mu nyina anti from the first stage oye registration na do hia na Ghana card ni admission letter from valid institution nyame sure be I shira say bompa say nyame and more aban no enkos. We are very, very grateful to His Excellency Dr. Muhammadu Bawumia for this initiative. In fact, right now we have hope say every Ghanaian or person will write tertiary students our hope says is company fear obetimi anya access to tertiary education, because right now and you say we school mu say and some of what me apply for students loan. Once I win your admission, you can apply for students loan. You have access to the loan, and then you can actually access the loan to pay your admission fees and everything. And to say dear Ghana for Africa education system expanded. And we are very grateful to the president and to the vice president. Some the initiative way abre. Usia we akandifo ya adisuafo no odi omani mu nsam bi ebra omampani abede che Dr. Mahmoud Bawumia ekasa wiye no na omo so de omo de kakrama nsam twerofo na busua kase no ye no moa na eko nti madwenche na mode aba no ye bu ya ni guso a na kyerese ya nyanya me so adwuma kora ne sa ye ntia wiye no ye hyase na afa so madwenche no mode aba na ye nua aba na hema sapode na ye de hyase na hema se Sompa kase de no kureni bosu kena pa ya tuato kase no anya asam keto akora Philip a champon wodi aba Kawaguchi electrical toast station wana say LGBTQ no masa yes ramo nya Ghana ha somebody moto atafre mu ho a nya Ghana ha sa de nkruase de pa ya twese ni kwase so kura ewie wo tuhu e de ma Justin Kodua na first Dr. Mahmoud Bawumia ne de ya wode aba no woyibo buaten e wo atwema nerbehi ana wo say es gracia pa de no kurani e wo say sorry tia o se wampa ye bi kura bo wo se bompa ye pa na sa de ni free officer sa de no e hadwen awie Justin Kodua otwa opurusepa na hema sapa sa de aba na se wono de wo kan plane emfa ho do be ka kire no won do MPP ni agise wo wuo pa ana beti na free MPP ho no ono se no wo ye MPP ni no kura no nim se antigemfo a obelusu wo hunu se antigemfo belusu na ono no na hema de wo ngo fa se mo o na hema de ya wode aba no na akuamoa boaten wode aba na so Dr. Mahmoud Bawumia o baden na awia na post na yenso ntim AK time aso NPP national chairman hopeful wono na betimi break 8 no samu person break 8 ne pa ne de ya wode aba no na hema wo so chia me ne bo amapa awia ya je so oba pa ye je so papa na Ablekuma Central wode aba na mamen komra wo ahina kwasia champon kwache wo so maye nyina ya ha enawia yi na Ablekuma North constituency ho na wo hweye na afenso asatie bibia loud and clear na nipa no samu hia nipa pa ya dwuma wa Ablekuma North abaton pesua so a won pipi amonyo konitimu a Kinsiri Nana Kwadwo akwa wono ne betimi aboa aye adwuma no Dr. Baba Samo Master Planner Junior Kentampo na wode aba no se no kurani mo kase ebo de bra nyese bia meka eja dem papa na o hwa mu nyina mo pruse mo a mo boaboa kase na no ede maye na afenso mo a mo to nkra na de nyina aba no o twa mo nyina pruse wiai obata packet Jemfu a NPP National Women Organizer o salutunu pa Christopher Wakaso wode aba na wo se dwumadi amampani abedi eche Dr. Mahmoud Bawumia pa hontoma o kwame nkroma suapon no mo no what eye kama papa ebe bo ma bibia timi akoso awiai honorable Anita Love which no pa kwason koso teacher constitution ewo wiamo ase na wo se NDC4 de mo ni mo yes entro say yi yempa ha ni ntwantro one best summarize our life was ya went intro nko a awia lawyer Justin Kodua awia so je fans do bla yanko anim ere kwaku body was a patriotic voices bechem now in fact His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo na badi akire Dr. Mahmoud Bawumia omu yadwuma atese Ghana betima konanim na sajane na so biemu pa antie nta omachi sabaya bibia betima aye fine Dr. Afriya Koto awia utwa no prosepa samebo ache na wase NDC for the utwa mo a wonte ase o NDC for the say na mo ya to aba mo awe calculator cry dem mo ntimi amo na dia biemu pa na mo se yeah politics father Ziggy Ose bepo ase awurade mo fire kasero de bra
nyasa meketo be biatadin Abdul Karim political speaker when Chizongo was in another danko Akufo-Addo wani na bedi eche Dr. Mahmoud Bawumia no kureni mo botuma papa ya boa prince wale wo dia balance AK superstar oso ma nyina ya na uduru tano so say ya star janse ho be hwei asa Sompa nko a na station Kumase be biatadin ya obia ATM wana bo abedi kwada so Kumase na wo dia ba na ase no kura nyame anim nie nkakra enema be yie na ye gya we so ada ye ho aba ye ba nsam no bebre aka kira ye de be so e de amamu for young first da Emma Abeheba Clinic yes ya de bia se bia bema wakokudo nsuru no abana atade chrowa wo nantem na eyefie bi se wo singlet ya bra ye betritrim dia manu ne yefre no penis enlargement wo free to panye ne bema ge bia mfa nyinsen hye wo da onkwamo ani sa for ne kire Abeheba Clinic ne yebebo fa broad wo ba ye yi wabra yemfa se kan enka wo etwo henia wurade nyame etwo bema obeyi benane afa odwunsum na ko wabra yenko yi operation bia eba ne kokonum oba obu nse nhye dan koye syphilis eba ne sickle cell ebia ne test ne scan na opeso ye bia ye wonfidie papa be for dia ye didi se adwuma na ediama wo malaria some hepatitis B gonorrhea any prostate cancer ne enlargement holy heart nyina amanfo ebi pia busua bi mu a na omodi omonsa gu omuti bobra no for ne kire Abeheba Clinic ye wata na so patrapa ha ya New Side Junction honum for 0243 34 5392 0243 345392 and 05064 60208 yankase bi bidro ya ene de saw ya de na afi akokora mafia series no ejinam dike wayo si one ventures ene tara one media Sompa FM Sompa TV semo and yakabomu a ya de akokora mafia ebrewo efe papa very educative so and na emosua de pa wo favorite actors ni nyina ewom wayo si wom akabeneza Dr. Likey wom kwakumanu wom komfo kolege ene chese obi bia wo mu a enya asem ketwa ehase memenda bia 2nd July 8:30 ekosi 9 na chese tutua opeso sponsor anaso opehunchiremu bia no afro 0249 942842 0249 942842 na kokra mafia series no wajinchiremu bia ewo ho na so ababeke ho na efe awiai achade pa agwa me pesa me de chewo pa no ene se internet na wodi di udwuma no enya obesesa no enti osofo no ntimi nsesan wa na wankasa wasesa asore no eyetietia enti awiai mesrew se internet na wodi di dwuma no enya de beboa wo ma ebia enwunu badwo watima ye adwuma dodo anase bia office na wo no wo type niema wo send niema ne ade na entimi nkoyie mfa ma wo a mesrew tiedin we eye cloud internet the whole Ghana the whole Kumase open internet abetime de wo ho atoso na wonni wo hwamo ye bi wo fie me se wafuom kra na opese de internet ba ho ma wa ye be ye no kama na no ba ye nyina eyusu internet wo so maso se ya na utwa kese ba ye pa de internet e browse o mpe na apade hin me se ebom adukrom tokrom kra na wo sha ye de internet na e ba ho de ama wo ane ye sa ye no style bi eno kra na manage ho no ye no style bia ebetimi abɔ fie no ho ban pa bambonsem wo bia ntumi kra mfancha hokora umpewe na opade hin ene wo bia de won were asɛ wo mu fesa adwuma no mo ye no o me ye di nanse amfarinti no obia jomu di sɛ cloud internet de bra wo sa mo ho a well minim ba bia opese wokɔ top high Kumase won ye nuano Love FM ene di hwani mu from sesia because the feature can't wait 0244 601 933 0244 601 933 abusia wonhwe ade ba kwa ya na ya pa ne se be ma pa wotikam na wutwika na wuhunu so na oba pa eyi fa wo ho ya na efese wo bo so oba ne nsa da so tia se ya nkankan se omo ma hye omo wure kakra no no omo afunu ho wonwi no bo so de nsa nam so se ya ote papa wo kwade agya wo kura na ma bro efise je back na man sa experience no ubotimi akata wani kura twika e de free ha kobesa ha ne Kumase ebra wo mie wani e experience de ye adwuma no ye kira wo asanka ho bibia emra ne nsese ye bia asanso de akasa wo kwa ho nyina nso abosome ba akopɛ ane ye de kira wo ana hintasem wo mo no se wo mo cars nyina no e ye condition se wo fra kire na wo ba bia wo beda kura de mesrawo se wo te sanka boya enwene nka ho
bia ya wo beda no de o maboaboa no twan wo de hia se wo bedware a wo beko Kumasi kro from haya no wo Kumasi haya ya oben Polos Hotel from CCA 0247 59 5975 0247 59 5975 na J back enyo so wonim se nyame ya adom a wo hini ni ama kranche adazoa so for mami premani I love it I like it wo trase nyame ya adom a no nan ekosi no nsia mesrew waware na kateate asiso o pedurabo anase waware no bema bi ahia wo nkwantana bi so ma oni so abriw wa bu kwasia boni aye eja tie sompa na obehunu sensamo ye de bra wo no tumi say yes eye sompa nkomo bibia ni afresesi ei na ntetere mu bi age 0242 72 5067 0242 72 5067 na mpanifo ntetere mu sesi a boga So for the Cassiana Sina among Fonka Boka Cromody Ababada ye Yemfa and Tumanimna Yen Sosway. Na Rocky DJ Momonutia say Riani said your bow were my favorite DJ. Na also Sonyum no Maesa. Na was a Fonka Boka Crane say a rebby set or fro trotro commercial bus. Ya no different afrancho eba mecru. Na oba noa a refie and ujane form. Ene ne pes a sikashemu ya ne ID cards eso esemu bie na obesre motifo yenim se sompatifo de modoyen na mufili dodo enti osre se obi bia ebia ohunu bibisa ewo eye trotro bimum anase commercial car bia mu no obesre se ode ba Sompa FM ene Sompa TV heya ye wo swame a ye ben enroom hotel ya obeda wasepa anase bia se wo frɛ 0246 205524 0246 205524 edino eye Kofi Asenso ofresa number no so a baby a wo bia so omoba no mo eba begia omo eba begia ne fe so na o che se ID card ya e wo purse no a sika semu na ne phone eka ho no edin a e wo so eye Gifty Kolongbon esremo a enti se woni atwa bibi so ewo eye trotro anasa commercial car biamu a oso ofro na francho a na oba eye mecru na refie no uja ne phone ene ne purse ya sikashim ne ID card sigumu abusiafo momoni twa se ne Ghana aye no se bibi aye bia ye Ghana card eti osremo a momo an wate momo aye pa na tie na awia na se wo mu ye fama osahene ya odi anim yewura Asante yeboa Benedict enuachi kukua akosua somua na akosua ajewa kodie enuachi Murphy na feso fia ajewa kodie sofomame adazoa premani na busafo nyina mo boya se de wo mo so de ma cloud internet the future can wait ko na kwaji internet papa top high wa on Love FM and the hwani mo J back driving school 1 month pe ona wasi kwan so papa zoom crow from how by Polos Hotel sanso so na abe heba clinic tan so apatrapa new site ho yare bia efru namrom kosi wapampam otu ase ediama ho awia yi ya ba ya nana kwabena kese na afei nana ya obo malibia boga ya